Anya laki din. Bigbigat may anak ka panimid ka, Bertaw. Apay, ada parikot mo. Apay, nawan parikot ka. Kastoy ayati lang ha. Nangkil mo. Ha? Eke, anya nga ti parikot mo takasta ka. Kaskala na laylay atsingkang. Di nakman angaw na kastanggan. Agparparikutak lang arudeng ka. No di mo ngarod ibaga, no anya ti parikot mo. Anya laki din ay Bertaw. Parikot ko ngaraw, no kasanok ang mapagwanda ya amayta. Ha? Ar-armam ni Mayta? Unang kail, yung nagrigat na sungbatan ti panagayat ka. Una yun ayat ti kastaw. Gwapo akman, san aya angkal? Wen, kunak malatan. Na, takasla alanganan pa'y laang mo't angkal. Mala, uwinin ka din. Gwapo ka. Lalaing ngarman ni Mayta. Tapnusong batan na ka. Diyan aming kasayaatan na panagarim at aramidan. San alinulukaw? Amok ngamin day taugalim kay. Anya? Apay aya, Bertaw. Manumit laangan nga aldaw akas tatilangam. Ha? Kasla bagbag katam tilubaong gapo iti kastalangam. Sardengan nakman nanang tanay. Nagtagsin launay ti parikot ka. Di mo mat nga rod ibaga no anya day tatap no matulungan da ka. Anya lakit din aya. Nalaman. Nana, parikot ko ni Mayta. Ar-armag, ng panagkunak, awan namlamak. Onya, matulungan na kadimo lang iti parikot ka. Anya? Pasalsalin to, mga minday dya adjomar. Imbis asyak ti kaya ni Mayta. Yung kundi aram to, mga minta oran bain ang nagngisit alalaki. Ay so, saklunam kadilatan anak ko. Asaan asikati kayat na? Kan maysa, saan ka kumamot nga agoy uyaw akasta? Nangisitan ni Jomar ngam gwapo mag. Adda apil na ako nada. Takaslay supay lang ti kanunungan na. Kita kay malangan. Surun ko na ay apaw. Anya, isulaan da ti parikot ni Berto, nanang? Wan, anak ko. Isumot din ako na nakanyak ididinamag ko. Ay, na yan. Siguro, asuasaan nga iso ti kinayat ni Mayta, taimpakat naman ti ugali na no agar-aram. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kasla saan nyo nga mo, ti ugali ti anak yumot. Kat no agaram ngamin iti balasang, kat ti ibagana, kabailan na ti mamin 8. Anya? Kat isumat. Isu nga ure asino abalasang kat ma-offend iti kasjay nga style na no agaram. Ay, una yun na dya, Bertaw. Tadamaga man no sumangpag. Ti awanan bain akabsat mauno kasta ti bagbagan ay ti balasang ngar-armon na. Ay, pakawanom! Nasaya at tadakan, Bertaw. Apay yaman na nanang. Siguraw, iso asaan asikat inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kan kwa na akabailam ti mamin 8. Anya? Wan ko nam. Katun imbaga ka talaga nanang. Imposible mo't ano iso ti makagapo no apay asaan nak akinayat. Anya? Basol di dya Jomar kung naktumad. Pasalsali. Makapaulak ka, Bertaw. Anya katamamin it ngamin ngayon kaibagbagay ti balasang. Ay sus, ma-offend Nabaluwa man nanang. Nawanan tinasayat ng ibagayo. Panawan nak dito ito na. Nasakit pa lang tinakam ko. Iti panlakapaay ko.
Kakatawa man kin ka, Beritaw. Anyat, nakakatawang ka. Naibagada naming kanyak. Naisok kano asaan na ka nga inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kano nga may nakabailam ti mamin it. Anyangay kumating makapailak iti dahi tanggal. Kitpudno mo timbagak. Kabailak mo ito talaga. Anya, apay, ti panagkunam, no imbagam ti kasjay, kaya tin nakaadagaws. Anya? Awan at talaga, ati balasang abangayatin ka, no kasta ka na yung ti pagbagam. Saan nga minakasta ti wagas, ti panagaram, iti babae. Isungan mo at danto manin armang. Pangaasem, tasaan mo kuman nga ibagbagatikas iti imbagam kin ni Mayta. Lalaki din. Amom ngay paray, napanag imatang iji tersina ni Bakit Maria iti Kalman. At damit din tagbanbantay iji abalasang. Ha? Balasang ko ram, paray? Wen paray, nagpintas nga raw. Batit a babae, ngam napintas. Makay ayo ti panagis-isem na. Kasta ka di, paray. Kahit anyay ka no tinagan na. Ay, dahi tatidyak na damag paray. Salud-sudag ko mga raw, ngam mapaihinak may. Inak man naging gagatang iton malam, paray. Barang isuti aglakaw. Ay, wen na paray. Sigurado aka-anakan ni Bakit Maria dayay. Sapay la ko maparay. Tamam amok ti balasang ibagbagam. Tapno man malipata ko na diya amayta. Nang ipailaang itiliday iti biyag ko. Kasano kami nga klunan nakatibalasang nga arman. Dahi tanto mo mamin iti bagbagam paray. Saanan paray? Saan kong ibagbaga ita? No agaramak tumaray. Saan ton akasta ti ibaga? Promise, paray? Naimbag nga bigat mo, madam? Kwa, di na kumaawagan iti madam. Ading Risa, kunamlat ta kanya, kun manong. Risa, tinagan na. Adda ka di ibagbagam manong, kan gumatang ka di. Ay kwa, pasensya ka ko man, ading Risa. Natulalaak ngamin, gapo iti kinapintas mo. Anya? Aywan, gumatak man iti buwakan gawad, kan apaw kan tabako. Okay, mabiit lang ang tala at tigat-gatangam. Buwa, gawad, apog, tabako. Oh, at tigat-gatangam manong, 60 pesos amin dayta. Sakbay bayadan, ade. Mabaling ka din nga aksalud-sutaking ka. Anya dayta manong? Damagla ko man o, double kan. Anya? Double? Di kahit ko sa no, ada ka din asawa, uno single ka pa ilaan. Single ak pa'y laang manong, awan pa'y asawa. Yahoo! You know? Hala, at itibaya di ginatang ko ating. Keep the change, ating. Nay, naragsak ka ita Una lang. Iswa pang-asi man, ta saan nyo kumadadagilin daw ko. Anya? Saan akong kundit tiragsak ko ita? Talaga naragsak na lang. Ibagam kumamot no anyat makagapu iti da ita aragsak mo. Tapno makipagragsakak mo't akin ka. At tangamin tinamam mo ka balasang na lang. Balasang? Wine, di kaalakan ni Bakit Maria. Tika di agbanbantay iti tersena na. Una lang, di na magkupay adik, no adan asawa na. At kuna naman nga awang ka no. Kahit anya ngay nga rod manang ti adda iti panunot ma. Eke, ugali ti baro adi nanang. Armak man lasay. Nagpintas o rebatit a babae. Imbagbagay naman iti kinabatit na. Anya? Nagpintas a talaga ni Risa. Ni Mayta, kamuro amin ti makita ti ropa na.
Ngam ni Risa, kat awan ti kamuro na. Anya, uyawam itan, gaputa saan na ka nga inaklaw. Anya lakit din, Berto. Nagalasan ti ugalay. Si kamot gayam pare. Ne, karatib mo dahil tayo imot mo. Ay, un pare, pang-aasim man tapukisan nak. Ha? Tay pukis anatarake Ay saus, kaslad na kaya tasawan ti pa nagpapukis mo pare. Ha, si kakit di mo pare. Agpapukis man tapno presentable mo ta. No mapan ko sa rungkaran ni Risa y Teresina ni Antina. Anya? Alam pukisan na ko. Awan ti adupe asao. Nyalagi din na pare. Indon kwan, pati dahi talapayag mo, makaratib ko lang araw. Ay. Pang-asim pare. Tas saan mo aramidon dahi ta? Anya nga iti pagdengag kunto iti nasamit ngawan ni Risa. No awan tom tilapayag ko. Nyalaki din aya. Anya? Ni Berto? Ar-arman naman ni Risa akaanakan ni Bakit Maria? Wen ka naw, isumit ti bagbaga na kanyak. Ay, puo na yan na Berto. Panagkuna na nga ta, kat kayat ni Risa? Jak man amo iti day jaya kabsat mo. Kaslasyak man ti pagsarsaritaan niyaw. Ay, saan akasla? Tatalaga si kati pagsarsaritaan me. Apay, ar-armam ni Risa akaanakan ni Bakit Maria? Agaramak pailaang, anya laki din aya. Kan may isa, awan mo't ti parikaw, tabaruak mat, kinbalasang mo't ni Risa, isong awan problema. Katuwa na, nukas ta nga rod, ugalyam ti kanayon nga agdigos. Agtutbrush ka, kan agis iso ka mo't Ay wen, denggem ti kabsat mo. Unay kayo matay, amok mo't at agdigos. Kitaan nyo, nakapapukisak pa yun, oh. Insaga na ka talaga ti panag-aaram ko kin ni Risa. Nimbag nga oras mo, Risa. Kastamot ken ka, naimbagmat nga oras mo, Berto. Agyaman ako, nay. Gaputa, inikkanak iti oras. Tapno makapagsarita ta. Awan anyaman na. Kan may isa, awan mo't parikot iti dayta. Gaputa adda aklaang mat dito'y tersena ngagtugtugaw. Sa bagay mo't kiti gayam. At dala ko masaludsudak king ka. Anya dayta? Anyangay mo ti, kayat mo iti may sa alalaki no bilang lang. Siyempre, tay nagagat kan nasingput. Amo na nga aywanan ti babae. Saan na apaspasangitan? Kan kang ronan na. Tay adda kumamot ti itsura na Ha? Ay na. Panagkunak. Kit adda amin kanyak dagita imbagam. Nasingputak magkay. Sapay la ko ma. Tay kanak iti gundaway nagdatong ka, Risa. Anya? Di ka madanagan. Kasi tinakunak. Adda amin kanyak dagiti imbagam. Kansan lang nga dayta, Risa. Malaksid ka dagita. Udyak ka ba ilan ti mamin it? Kabailak mo ti 1 hour? Puto na ita, san adjok-dok? Anya? Ulitak manan ha. Udyak ka ba ilan ti mamin it? Kabailak ti 1 hour? No saan? Advance pa yan? 1 hour and 30 minutes. Nalaki ito na yan. Kahit anya ngay Bertaw, inaklon na kakadimulaan ni Risa. Unay kayo matinanang. Apay, dagdagos ayamang aklunan nak. Amangan kidi no saan nakakayat. Dagita man angaw yung adyak kahit adeng-denggen kay. Kahit puno ba? Nanang, noawan man tinasayat nga ibagayo kanya panahon na latan. Anya? Sa anak nga umay disturboy. Tagpampanunutak. Noanyat aramidak.
Tapno daras ko ang mapagwan ni Risa. Panawan ako. Si kamanan, Berto? Uwan Risa, siyak manay. Kasalang amin mailiwak ang makakita kin ka. Isu nga imayak manay. Kasta ka di. Ang pasensya ka kuman ha. Awan ti panawon ko ang makisarsarita kan ka, Berto. Ha? Busy ang ngamin. Aduter aramida. Aduter aramidam kunam. Ngumadda ka laang dito yung agtugtugaw. Ay basta, busy ak, Berto. Jak kayat ti madisturbo. Anya? Baliwam to laangan ti umaiti sa baling aldaw. Nungay rabi saan nga aldaw? Anya? Ha? Anya lakit din aya kunak manan. Nay. Apay nga, pare Bertaw. Kasla ka mo nalpay akatuday ay. Pangasim ang pare. Di nakpay lakasarsarita kan ang angawan ita. Kat saan ka mga awan pare? Salsalod-sudek lang no apay amalilitay ka. Ay, basta. Saan nakmadla nga matulungan no bilang lang pare? Anya? Anya laki din aya pare. Ay. Ibagam ngamin na. Kasano ka ngay matulungan no agtatal na kamay. Napanak ngamin itay ijayan ni Risa. Yung kaslaawan ganas na makisarsarita kanyak. Ha? Awan mo tar aramidon na. Gumukuna hindi nga busy ka no. Anya nga tayo ti kaya naasawan pare. Diyak mo kaya panunutan nga awan pa naggusto na kanyak. Amangan di mo no awan na talaga pare. Kuna akong kag. Dadaulam lang talagdaw ko. Ha? May saka mo. Di ta ka man lang. Rurug ko na ya. Si kamat gayam lando. Anyat gatangam. Kwa. Gumata man iti 2 ato ba ito? Ken 2 asito ading? Ni, uminom kayo manan? Uwan man. Uminom kami man kan ni Berto. Tanay. Kasla danadag na parikot na. No apay-pay lang amin na saan mo nga klunan na. Oho. Mas kayat ko pa'y taagbaak ngam ti makiasawa kan kuana. Anya? Agasam man idi may dito'y nga umay kano agaram. Damo na pailaan nga imay ngam ti bagbagana. No di na kano kabailan ti mamin 8. Kabailan na kano ti 1 hour. Wano saan? 1 hour and 30 minutes. Ha? Just kick it di. Ay, agasam man ni pare Berto. Kastagayam ti umay na imbagbagaking ka. Anya laki din ay. Ay, marurudak man kadagiti lalaki ang kasken kwa na. No ti panagkunana, kat makapaay-ayo ti kasjeng ibagbagana. Ha? Saan? Makapabuisit ket dian? Makapa-turn off? Ha? Iso apang nga asiman tay bagam kan kwa na. Saanin nga umay ditoy, ta saan kumitlaang asangon. Ay, oo na yun, paray. Ni. Apay, anyat kinan mo. Nagkatawa ka mo, ngawang gap-gapaw. Magkapail ka mo na talaga, pare Bertaw. Berto ka talaga manipod ina yaging gaita, paray. Anya? Isumulagaya masaan nakaakayat asangwan ni Risa, kapota imbagam mo gaya, mano di mo kabailan ti maminate, kit awan parikaw, kapota kabailan ti 1 hour and 30 minutes. Ay, agasam man, paray. Anya? Panagkunam siguro kahit makapay-ayo dahil dyan ngayong bagam. Saan pare? Makapaturn off ki di iti palasang. Anya? Imbaga ni Risa dahil taking ka. Wow, imbaga na nga raw. Iso ako na kanya. Ngayon bagak kanuking ka. Ta saan ka na mapanijayan na. Ta saan nakakanumit lang nga sangwan pare. Anya? Pinaay na ka lang nga raw din idinimay. Taga po iti maminit nga ibagbagam. Sa ita, 1 hour met ibagbagam kini Risa. Anya nga ita. Ay, yan niya laki din na ya, paray.
Adda ka matgaya man, Bertaw. Sabdangan nakman nanang. No di kahit nga gungitak ko nakto man. Nagsakit tinakam ko. Ay, nasakit din ako mo, gapukin ni Risa, kasta kaday. Anya? No day tanto mo ngamin mamin 8, kas kada 1 hour, timapan mo ibagbaga. Anya nga ita, imbes am ay ayo ti balasang ken ka. Angam saan, tama turn off da. Ay. Ayawanon, Bertaw, agbaakan, gapoy ti kastang ibagbagam. Anya kalakit din, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.